ja bih te sada pozvala da se zaustaviš i da se zapitaš da li je taj osjećaj da nije dovoljno i da nisi dovoljno dobra nešto što je došlo sa majčinstvom, sa roditeljstvom, ili je to neki osjećaj koji ti je poznat od ranije. Ako je to neki osjećaj nedovoljnosti koji je tebe pratio kroz čitav život, ako tu neku unutrašnju nesigurnost pokušavaš da zameniš spoljašnjom validacijom i postignućem, onda pričamo o glasu unutrašnjeg kritičara koji je samo još jedna od ego maski. I ta situacija se rešava tako što naučimo da prepoznamo glas unutrašnjeg kritičara, što naučimo da čujemo od čega nas štiti ta ego maska, pošto ego maska uvek štiti unutrašnje dete, i što kroz tu dinamiku ego maske unutrašnjeg deteta i odraslog ja, mi zapravo učimo da čujemo svoj autentični glas. I to je sva promena koja ti je potrebna.